Hadin ke jinglap bagi don ki artli kali lokal taksi ba pendenkam ya keju ke plate number ke balong be an bat kede ke jinglet hok damano remano ke bala penken ke kendon motor of vehicle act badru ke jinglet tu ya kit strikar kali halor kane nakaleng ke kenhun ki nonya kali kamai hanong ba shilong ke bala tip ke east khashill local taxi welfare organization menda kalai poitrik jemang kala ujor ijahar hakmat USP ke shilong traffic persya ikiti ki artli ki kali kanu ke balong be an khnang man labdin kawe ke basisya napreng kini ki artli ki kali abakran chiklat pathai khubor u edison shooting assistant organization secretary ulethu kane ke jingjia kamde ke sin ke banongkong henry kade kamat kabal jujia bunsin bakidon ki kali kamai kibale be an kumta ka ganhun kelakan tujur ya katanat pulit peniat kali makin simkia man penlong ke jing checking iki kali ki kot kisla khnang makanom jia su kum kini ki jing jia ulai thu kejing yo tu yaki stikar banta aki kali ulong ki don kirusim kabu katto kat nengut pa pha printu baddi hakador ke ba 100,000 pasan hajar tingka nomor ke stikar ke syongdor ke wei sispa san pau tingka among obat ke ka local taxi wa ki pen kam thok ka sticker artli u number plate dai ki use ka juk sticker ki ju number plate te habide bin ka kes menen kenyiwan kedu mutasi ya USP traffic habide buat kejing keran mutasi USP traffic na kaliam USP traffic lu ulah shim kiai ya kan dia ka kes ka beja menen habide ka tu ka fix sticker buat fix number plate jong kali local taxi te ulong ba kan dia ka kes menta kala don ni po SP office te shim kia te ngi na kaliang juga is sales local taxi association ikan tujur ya kitu ki association boro ki bahap po shatri jong ka is sales taxi association bakin petngor ya kikot kisla jong kali khnang ba nani khmat kanum jashu bar kanum don shu kum kani ka jingle thok ya ki stickers ni ya kikot kali khnang ba kan long kata ka bayaj bet ya nanti ha ki kam ki jam ki bangi kamai malakasi te habang kran bat SP hangni po office te kabor kadai bet na po government te nakalian ki is sales i pressure ya government bakan simkhia ya kan kam habai dai khamtam hakani ka rapido ki bai kamai arshaka ki bla kamai bean klem ki kot kisla klem ki permit wat nakalian ka diti uru kila ai jingbet bakin ban apply ke permit hende girang don tangki khat khindiat ngut ki ba apply ke permit hende ki babun ki dai bi kamai lan bi kumtu klem gono no kot kasla bet ke babiang te nakaliang jo SP ki ong ba ki don kam sikentien na ka government ba kanai ka order kanang baki kila bantel akam ya kita ki arsyaka te ngi nakaliang ka is sales local taxi welfare association ngap ni pressure dak ba tinggi ya government habide begini kiba mo man kapor ka ja komni tingi kwa ba government kan simkhia te nakliang ni sales ru in sa shong meeting kumnung in penbat bangin mi sa government bangin yakran bar government te tang tai mena kadiru kiong ba ngila mulle yakda ka surprise checking habide bin rapido te handai kayo na ko order pa na government bay bagadi kota ki ano namar ya katu ka surprise checking ong sangi ano in sapet kam hadian dan nakta kataw ko nakaliang jong ka traffic branch jong ka nani nakaliang ka SP office mo ki ong ba mentang ina sikentian na government ada government kal ai odoi bangin ya kata surprise checking ngabi ding ka arshaka te ken saile ya kata mo te lada ka order tempat aira hendai nakaliang joki long kimnut banyak khmat namar layai palat ya ka bor ka jong sakar mo ke mo gi boy pinon kam bakla kumbang ilap menen kani kadi ka basan sien bang ilap mo te nan lor kani ka san sien ki nang bun ki kali gi pinon kam thok kani ka sticker te habai de kata kana kaliang SP traffic ngin sim kya ngin sepet ya kata saya nang budin nang ni khmat habai de kani ka sticker thok ki babun tengsa what information is a what information hangnu ki don kita kali ki ba pinukam thok sticker ki kot kali pinukam thok and ayo ki information tingi sele ikam bodam kam kata tena kaliang jungiru mo ngilai kram SP office wana klik ki SP office su yong ba nginang wat monu uta uba
long no wong mono baskan bas supply ya kata stiker nama lu mata gidang yawat nama ru kiong don bit way bas supply ne bas scan ya ka stiker thong dia tahu beri na unu bale kam thok ha be de bani stiker ka ha be de bas stiker ka shong dor sispa sampo tu ka way te ka tum jing tep mulu mala pan mo ha be de ki fix stiker ki dia lai sa san hajar way ka stiker ha idon batngi de na sora te kata ka way bu shim pan nomor plate uju yu tak stiker thok ka de na kaliang chapan thor FIR ulah file FIR hangni po office SP office te ka kan ka kes ka ya chikman